Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. An Jabir radhiyallahu anhu qala, ya katita yang Jabir radhiyallahu anhu apiterian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apiterukun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u 'arsyahu 'ala al-ma'. Mata natigian nasu iblis na betebunyan ikumbetadian so arsyan si ikuig maana si sa kaludan dina paragatan mangurip nallahu subhanahu wa ta'ala. Thumma yab'athu sarayahu, orian yan na psugun yan so mga pagtaon yan, mga sundarun yan, junudahu fa adnahum minhu, na aya pinakamarani si ku mga sundalo niya si ku iblis, pinakamarani ron siya kanyan manzilatan sa ibarat na daradat na a'zamuhum fitnatan, na sad na tigiyan sa pinakamalakirani fitnah amyang galubog o di na binasaan amyang galubog si isagyang kaya dunia mangurik mallahu subhanahu wa ta'ala. Yaji'u ahaduhum, pagkaw maso sabad rin na so isa ko mga sundaro o iblis sa linya literoon. Payakul fa'altu kada wa kada, miyanggal bukang natigyan ya katay so pinggal bukang natigyan iman to iya bagato ko na minggal po ako sa miya pakambuno ay kang so magari o di na miya pakatula ka kasiran o di na ganisan barang-barang rin nabteroon yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala, miyanggal bukang na afit nasa ikumatam fayaqulu ma sana'ta shay'an, napatero nun iblis at natigin na dami ang gilubog ka ngayon to ay kailero iblis sa gimutam ang gilubog yan na tanto kung may ito mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. O yan man na pagkataling umagyang ko to ay isap mga sundaro niyan. Qal thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, napatero niyan ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bayna imra'ati. Mata natigiging utuwa sa kato ko sundaro iblis at tigin na dakan din natigin aw ay sigiraw yung utuwa man si akaasay na nun tama natigin sa miya pakambilaga kan sa kanyan abuso karuman yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Naptero ng iblis sa kanyang qad fayudnihi, ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fayudnihi, na pakalanin ng iblis sa kanyang utuwa sundaro niyan miya pakambilagyan sa karumay. Wayakul, naptero nun iblis, ni'ma anta, tanto katigyan kumapya, tanto katigyan kumapasang mandu-bandu sa kanya no iblis mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pero A'mash aging kanana hadith na arahu qal fayaltazimuhu, na miyatirop na tigino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so iblis nagyang kutuwa sa kataw kusundaro niyan amya pakambilagyan sa ukarumay na pagpakaranin sa kanya no iblis sa kilala yun sa iko iblis hindi na maintinagyan ko tuwa kaptubay erong iblis mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yan nutulutkan o Jabir radiyallahu anhu na tanto kumadaklan dawa na kagwatan ron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ugid na maluy tanong ko sa badun apya di tanong mi alilangon mangurip Allah sa maluy tanong ko mga padaan dawa na kagwatan ron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ganero na sibut nun nagyang kutuwa so iblis nasa iskanyang bisa babalin sa gyang kutuwa baratukan na kaludan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Bina aragatagi ang tagatero na o Rasulullah aso arsya na sinya ni matadatingin sa iko mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa iko kaludan. Pwede pa mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sagot nun na pwede bisa miya kalala kabinasaan sa gyang kaya dunia na gyang kutuwa di ka pakambilang-bilag o kakaroon mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabot sa mangurip na Allah na kailangan na kung pinanggilaan ng Muslim o di na urip na Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa kambilang-bilag o dadarugo pa mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pinanggilaan yan o ganyan pandiming bilag sa karoman yan
Uli na pinanggilan niya man ubaya di makanggalubag sa kasawa pa sa di ka pakambilag-bilag o pagkaro may sabab sa geng kanan na kambilag-bilag na padbisanan lagi nang bisi pinakamala singanin o iblis mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagupin ginambisi pinakamala di pa na binaran o iblis manggalubag ko mga sundaro niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala igi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala siya muso di ka pakambilag-bilag undo na lupa tapos din sa kabinasaan yan nagyang ko tuwa kapag binasa agyang ko tuwa kapag ginataw o mga wata mangurip Allah kapag lagi ang kutuwa dulun-dulun na namapia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kapag kadaagyan kutuwa di ka pa magugupa sa mapia ko kapag terbi ako mga wata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala naigirami adaanan agyan kutuwa mapia kapag terbi agiran na pagpakalaagyan kutuwa pabinasaan pagpakalaagyan kutuwa mga tawa di matatan o pipi agyan kutuwa kapag paginatawiran nagiti sainganin o iblis mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pero man mangurip na Allah, sabutagyan ka na hadith at yan nagturutan ni Jabir radiyallahu anhu na subisu dato na aya pinakamara ni ron share kanyan nasa lagi din sa antap nagusa din sa pagpaka uli na mala aniya ni manggilubog sa gyang kutuwa antapian maurip na Allah. Lagi-dagyang kutu iblis, ay pinakamarani ron, si kung mga sundaro niyan, nasa din sa mala miya binasan yan. Uli na mala amiyang gilubagyan na kabinasan. Lagi ayasin nga ni iblis, na kabinasaan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pinan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga padauan kekuatan sa gyang kanan na hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.